Iso, Miki. Ljudi moji, New York. Ja sam u New Yorku. Prva stvar koju ćemo napraviti, idemo kupiti američku karticu SIM da se možemo snalaziti po gradu zato što ne znamo kud idemo. Da. I što bi mogli pivicu zveknuti, da? Tražimo to sad. Mi smo sad u Soho 4. Se vidi, ne. Koja šminka je ovo, definitivno teška šminka je ovo tu. I ne spavamo ovdje, spavamo u Brooklynu. Ali to je centar grada sad, jel? Evo smo se svi pravimo pametni nakon što smo uložili 350 kuna u SIM karticu da znamo gdje smo. Isti Ilić. Ajmo, Isti Ilić. Chinatown, Little Italy. Ajmo pojesti. Doručak. Ovo je parking, Bandiću, a ne ti. Daj reci, kako se sviđa prva reklama? Kaj? Dobra je reklama, jel da? A parking? A da kažemo Bandiću da ova napravi kod nas. Ona meni je reklama to. Top je reklama. Ajmo, idemo. Idemo. Još nismo kavu popili. Breki i ovaj krasno mjesto smo našli. Možete da sjedimo tu na suncu? Ne, to je baš dobro. Aj sjedni. Krećemo za Breki, dakle, traditional American breakfast u Soho, downtown. Ok, American breakfast. Pa mi spavamo tu, ovdje je Franklin Avenue i obilazimo dakle Manhattan, to je ovaj cijeli dio. Da ćemo sutra obići pješke Brooklyn Bridge prelazimo. Samo malo, mi sad moramo čekati red, dakle ekipa, ovo tu svi ljudi, tu gledajte ih, vidiš ovo tu sve. To se čeka red za ući se prim. A ovaj tu ću, ti misliš da ćemo mi čekati toliki red, Hrvoje, kaj radiš? Kaj je to? Gle, thank you. Gle, čekaj, hoćemo se stati u red, Hrvoje? Stati u red, ajmo da. Gle koliki je red. A daj, ne seri da ćemo čekati red. Dakle, definitivno je red, gle ovu situaciju. Moraš imati naprijed dogovoren appointment preko SMS-a da bi ušao u dućan. Viš kad mi ga nemamo to ništa. Čekat ćemo sutra. Možda se sutra može ući kao obični ljudi da mogu ući u dućan. Jedan mi kod Igića pit pivo. Pit pivo kod Igića. Uglavnom, prvo čekaš red ovdje na ovom čošku i onda te pusti tamo na drugi red jer kao da se ne radi prevelika gužva. Da vidim. Kaj je to? To te ja pitam. Da je papket. Gle dućan. No skinny bitches. No skinny bitches. Čekaj. A gle ovu situaciju. Kao sneš bez retrovizora. Čovjek se snaša. Fešte je u Little Italy. Ajmo vidjeti šta ima. Gle detalje iza čiče. Aha. Daj reci. Da vidimo kaj tu sve ima. Ima svašta. Svašta tu ima. Vidi ovo. Hoćemo tu pojesti ručak. Hi there. Vidi ga. Kako se radi stvari. My lepa! Evo, sad mi pomozite, da li je možda ovo tu lokacija onih famoznih, da li je možda ovo tu lokacija onih famoznih, znaš ono kad jurce ispod mosta, oni auti pa se tu vrte pa se prevrtavaju, je to tu? Znaš ono, u filmovima kad jurce ispod mosta pa se zabiju pa se zvrne, to je tu ja mislim. To je tu 100% to. Ajme, najmanje jedna scena iz filmova se tu negdje snimala. Wow, kako dobro. Ajmo, provuci se tu. U klošariju. Zipa. Gle ovo. Kako dobro izgleda. Iso, Miki. Ljudi moji, New York.
Kaj je to? Znači tu smo. Backslip area. To je to. Idemo na pivu. Ajmo. Bokmost. Evo, tam je priča. Daj da ih vidim. Ništa, sam da vas pozdravim. Ajde, živjeti. Ja cijeli kapić slušam. Razgovori sa kućom. Šetnja Financial Districtom. Đorki i ja smo se odlučili ogoliti. Premda smo u džungli od betona u kojoj sunce ne prodire nikad, pa ni sad. Premda je jako sunčano, jako vruće. Ali mi glumimo ljeto ovdje, nas dvoje, smrzavamo se. Pa sad nam paše jer smo malo popili. 4 pive. Tako da, uglavnom, trenutačno je vrlo hladno, ali mi glumimo da nam je totalno cool. Tako je. Evo, to je ta džungla do koje sunce ne dopire. Evo, jednostavno nema sunca ljudi nigdje. Dakle, ne može doći, ne može uopće probiti od ovih situacije tu. Ne može probiti sunce i sad kao se šećemo ovuda, dakle, Financial District. Evo ga, sve je rekao. Ja ne znam koliko će mama biti možda dosadno ili ne. Tukaj New York je takav da jednostavno sve je prilično isto. Tako da nemam se tu nešto specijalno puno za snimiti, vjerojatno bi bilo već 100 ovakvih nekih videa, ali ovo ja sebi radim za sebe više manje za uspomenu, pa kao ako uspijete nešto uhvatiti da je bilo interesantno, je bilo super. Ja vjerujem da će to biti tako. Uglavnom sad krećemo prema Statue of Liberty, nećemo ići skroz na njega zato što je to dosadno i samo se onda voziš u krug oko tog kipa i nema se tu puno šta. Nego ćemo doći do kraja Manhattana gdje se može vidjeti Ellis Island, to je otočić gdje su dolazili naše bake, dide, prabake i pradide i svi ostali. I može se vidjeti dakle teta sa onim riječnim plamenom. Našao si ga. Dakle, ekipa, stvarno se ne isplati ići gledati Statue of Liberty brodom, jer predugo traje, a u principu stvarno nemaš kaj vidjeti. Ajmo čekaj pitanje iz povijesti, da li znamo kako je teta Kipa Slobode došla u Ameriku? Došla iz Francuske, tako kako? Je. Moja Morki sve zna. Kako? Pa dobro, ona je bila darovana kao dar, kao poklon. Ali kako? Pa ne znam kako, valjda brodom, kazna kako. To će nam Hrvoj odgovoriti. Dakle, to zapravo nije američka, ne francuska teta. Evo je, vidimo, kao pa da, teta je. Evo, sad smo je trenutno i evo je. Hrvoj, kaj ti radiš? Miješaš šuzu. Uzeo ga je New York. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? Đorki! That's a bet, that's a deal, Domagoj! deal, right? Stop the music. Make some noise! Yeah. No, Ohio, I want to let you know, $20 to save your life, $100 you can leave. But we would take 50. We just got $50! Yeah. Hey, where you from, handsome? Oh, he's from Croatia. Make some some noise! Strong men in Croatia. But right now, you're in America. $20 to save your life? $100 you can leave. Come on, man. Huh? He said I lost $5. $5? Oh, no, I don't understand. Oh, let me see. Wait, you getting your money out your breast? What the hell? Safe? Yeah, safety is first. And what's that? The human race. Ladies and gentlemen, That's our show. Thank you and God bless. Thank you guys. Yes, enjoy the rest of your day, guys. A kaj ti radiš dok ti se brat znoji? Đorki striptizu. Koliko para si dao? Đorki, koliko para si dao? $5. Rekli si mu da je stripper from Croatia. Isto 5. Vadio je ovako. Imam punđu novčanicu. Čuješ?
Najlošiji si bio. Sram. A gledaj, to mu je prvi put. Po 20, ma ne dam. Ekipa užasne gužve ovdje na Biku, tako da mi ćemo napraviti samo ovo. Za svaki slučaj, budući da još uvijek nismo ušli u dućan, a 2 sata su popodne, odlučili smo usred Wall Streeta, koji je ispred i iza mene, ući u TJ Maxx. Dakle, to je otprilike šipterija, na primjer, ko naš Kik ili nemam pojma, ne znam s čim bi to usporedila. Točno, uglavnom sad idemo vidjeti što ima na Wall Streetu, ali u TJ Maxx. Bravo samo. Čuješ, to je neko... Sako odjela. To je korosara. To je korosara. Evo, ekipa, to je nepregledni ovi redovi ovih... Evo, sad ću vam pokazati, nepregledni redovi ovako ovoga. To može biti 15 dana. Dobro je. Jesi našao šta? Traži, tu sam da oni vidjeti, ne treba ti ništa, a gle ovo kak je dobro tu. Daj ovo izvadi. Daj izvadi. Ovo. Daj da vidim. Ovo. Da. Ovo. Na šta liči? Perešareno. 13 godina. Daj nađi mi nešto. Zašto leopard? Aha. Ajde nađi. Ajde, gledaj haljine tu. Da, tu se može naći, evo gledaj, Morki je našla ovdje. Tu smo. Kao Calvin Klein, 50 dolki. Ne znamo šta je rekla teta. Vrijeme je za njujorški hot dog. Dakle, ne mreš doći u New York i onda ne pojesti jedan hot dog s ulice. Hoćemo ga tu pojesti. Piše da ima hot dog od sausage. Dakle, jedemo hot dog, znači to je nešto što se mora napraviti kad dođeš u New York. Znači jedan ovakav kao cheese place i onda tu pojesti hot dog, jel? Što nam fige. Ja ću jedati. To te ja pitam. Kako imamo sad ovdje? Evo ih. Dakle, luk i senf. Mogli smo još svašta staviti unutra, ali nismo. Ti isto uzeo samo luk i senf. Uzeo, kaj je to? Avokado? To je avokado? Da, avokado, luk, senf. I to je to. To je to, jako dobro. Nismo uzeli samo ove klasike. Drži. Ok, World Trade Center, dakle to je, pogledajte koliko je to visoko. To nema kraja. Ovdje su bili Twinsi i tamo je dole Memorial Center, sad idemo do tamo. To je ogromno nešto, ovo je nešto strašno visoko, gle ovo. Isu, koliko su ovo zgradurine, ovo je čudo, ne, ovo je stvarno ono, daj reci, gle ovo. Gle ovo. Ogromno je ovo, jel da? Fotomahen, ajmo. Idemo. Ok, Memorial Center, dakle. Nevjerovatno kako su oni to se brzo obnovili, napravili su se kako ovo lijepo ljudi. Ovo je čudo kako lijepo. Onak stvarno je snažno. Definitivno ne možeš doći u New York i stati pred ovog spomenika i onda da ti ne bude posve jasno što je ti si htio reći. Znači ovo kao suze patnje koji idu onako kao poniru dubinu duše, što sam totalno patetična, ali definitivno čak i nekako apsolutno nema pojma o ničemu. Može dobiti dojam. Stvarno, kogod je ovo radio, toliko je snažno napravljena poruka da je onak... Bili smo već jednom, svaki put kad dođe me izbije ponovno iz cipela. Stvarno je, ako neko zna napraviti point, onda su to Amerikanci, jel? Znaju, da. I evo nas nazva u Little Italy, naravno nakrcalo se sve tu ekipe. Romantika je ovdje, s ove strane isto romantika. A mi idemo tamo na kobasičice, na onaj tamo drugi dio. I možda još nešto, vodu ili neki poput, neku cugu. Jako se nakrcalo, to je sad je 3 popodne. I fakat ima ljudi.
izgleda dobro. Kobasice. Da, ćemo tu. Ćemo tu, a? Ajmo tu. Opa, vidi ovo. Opa. The Godfather. Vidi ovo. French fries. Ok, ja sam naručila piletinu i mozzarella, znači mozzarella sticks i piletina, to je za mene. Ok, Hrvoje naručio kobasicu, Isuse, Bože, kako ćemo dati kobasicu? Ok. When you got the cream, I'm not a poster, it's on your wall. I'm a human after all, and I'm tired of being emotional. I've got news for you. You can rip my focus out. Sun winds over clouds this time. I won't be stuck with you. No more kisses, no more shout out. I see you in the shadows when To je točka. Još nema mašinice mog jedinstvenog šišenja. outside like an earthquake. Vam pokažem naš fine establishment, dakle Origigi veliki visoki krevet, 1000 jastuka. I ovdje imamo noćni ormarić u kojem smo se kao fino stakirali. Evo samo da pokažem koliko sam stvari ponijela u New York. To je to, sve što tu stane. To vam je otprilike to. I ovo je pogled u backyard, našem hudu bed stuju. Obrštala sam se od ove hrane. Kažu da kad kreneš u Ameriku trebaš otići sa praznim koferom jer ćeš kupiti nove stvari, otići bez ikakvih elektroničke opreme jer ćeš kupiti nove stvari, otići sa starim mužem pa se vratiti sa novim mužem. Šalc. Uglavnom raspakirali smo se užasno i tanko, dakle uzeli smo stvarno par artikala, od toga smo uzeli 2 kratkih hlača, a vani nije za kratke hlače i samo 2 dugih hlača i sad moram biti 9 dana u samo 2 hlača, što znači da danas stvarno moramo otići u dućan kupiti bar još jedne, te koje sam planirala kupiti nekad. Drugi dan, kreće. Gledaj ovo. Ovo nismo uopće vidjeli, gledaj. Ovaj naš hud se zove Bedford Stuyvesant, ne znam kako se to točno izgovara. To je zapravo dio Brooklyna. I tu smo uzeli stan zato što nam je jako blizu metroa i zato što nije bilo skupo. Dakle, mi smo platili 9500 kuna, 9 noćenja, stanje sa 2 sobe, odvojene i kupona. I Hrvoje sad upravo gleda koš i zamišlja kak je Bigi ovdje igra košarku. Ovdje smo bukirali stand-up. Dakle, može se online i tražili smo, ne znam, pošto ne znamo ni jednog tog njihovog komičara, onda smo bez veze nabali i tu nam je taj Comedy Cellar, tako da ćemo to, ne možemo to snimati, nije dozvoljeno, ali to je tako pešurija, dakle krenu s nečim i onda slučajno trebaš ići na zahod, da te ulove u džir i onda ti se cijela dvorana smije, tako da prošli put sam i to napravila. Uglavnom da, samo tipkate u Google Comedy Cellar, izbacit će vam onda to van ili rezerviraš online i onda ti se smije ekipa. Tu smo bili prvi put ovdje, unutra. Ne znam, sa one strane bio ulazio, mislim. Ne, mi smo u redu stajali. U redu, ali onda smo ušli tu valjda dole. Nije, vidiš, kaže ovdje. Ne znam. Kava, $4.
Amerika izu sa kavom. Di si, tu si. Jednako kao u Njemačkoj. Ili bojlerica, ili košta ono $4, pa se vi izračunajte, to je onako. Ok, ali kava se mora popiti jedna kava koja je onako kako treba biti. Mi smo sad ovdje, mi za Chelsea. Ovaj ti je bez kalorija šećer. Neću bez kalorija, da. Ovaj tu ti je šećer bez šećera. A daj mi šećer. Bez kalorija. Aha. Dečki, kakva je kava? Doma ga je to izgleda kao juha. Ha? Gladan sam. Gladan si. Latte. 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 Kako su dobro ove tenke. Vidi ovo. Nisu puno. Recimo ove veće. Ovi su 37. Ima super tenisica, gle. Gle kako su dobre ove. Meni su ovo dobro. Evo ga? Ko? I te sam gledala. Super su. A male Marte? Da. Kak je ovo slatko je? A? Ovo je sad nekakav plac na Union Square-u. Čini se da mrkve su dosta substantial. Nisam očekivala da ćemo naći plac ovako usred New Yorka. Ime stvarno i voće ne izgleda toliko plastično kao što sam očekivala. I joj, gle, male bundeve. Slatki su. Tako da, to je definitivno tu na Union Square-u. Ne znam sad da li je to cijelo vrijeme ili samo danas ili samo vikend ili nemam pojma. Ali izgleda fora, ko naš plac. Jel da? I voće ne izgleda onak jako plastično kako sam očekivala. Gle paradajz, normalno izgledaju. Ono, ne bi očekivala. Našli smo doktora Martinsa ovdje. Papci su totalno zakon. Našli smo jedne fancy papke koje potencijalno su jako žuljave, sad ću vam pokazati. Daj pokaži papke. Dakle, šta kažete? Kao ono, fancy su. Jel? Onako su špici je lijep, ali bojim se da će to žulje zapoluditi. Jako su lijepe cipele, $135 koštaju, vrlo fancy, ali bojim se to tu ono, to je žuljavo, jako žuljavo. Imam Marte, tako da znam, sve je žuljavo. Letili smo neki ogroman ovaj sale, gle ovo. I gle papke. Ovo sve je nabaceno ko u Lidlu, ono u sredini četvrtkom. Ne vrlo se nešto naći, prema da ovo mi jako privlači. Ću to sad probat. Daj reci. A? Kaj radiš? Daj drži to normalno. Ne znam, koliko dođe? Right, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Ay, coming down like precipitation. I ain't never met a limitation. Hate applying my elimination. Gotta go to Google for the information. I'm a superstar, so I gotta shine. Top dollar be the bottom line. Bottom feeding niggas out of line. Sve tu izgleda nekako veliko i ogromno, tako izgleda i ovo tu. Divno je. Od perže sunce sad tamo nećemo ih slijediti jer je jako u čevru. Tako da sad samo uživite malo u tome kako to izgleda. Madison Square Garden. Možda mi je trebalo. Ovdje sad se desila jedna situacija prilično teška, dakle zašto sam van ovdje zapaliti jer niko ne puši u Americi, nebitno to. I uglavnom stojim ja tu i pored mene stoji jedan čiča ovako sumnjivog izgleda i baci nešto što izgleda kao nekakva ogromna metalna kemijska i drugi čiča dođe iza auta i šutne tu kemijsku pored, oba dva uđu u auto i otiđu, jel? I ja ni 5 ni 6 ovdje mi sakrijem se iza zgrade, tu iza ćoška, jer mislim da eksplodirat će bomba. Ali to je zapravo bio najobičniji debeli neki pijak, sad ću vam pokazati još uvijek je to. Uglavnom, evo moja kao bomba od koje sam se ja prestrašila je zapravo ovo. 11:03 in the morning. Tako da, mislim, totalno logično da sam se usrala. Tako da, ono, malo mi je bilo sram poslije, moram priznati, moram. Letili smo u neki shop sa ovim ekstenzijama.
Nemam pojma, moraš imati kao, nema se staž, evo kose ljudi, koliko tog ima. Dakle, shop s ekstenzijama i sa raznim repovima i kosama i svašta nešto, evo. Ha? Elza, da, može. Kojiš? Daj reci. Kako je to? A ne znam kako se to stavlja. Ne znam kako se to stavlja. Da. Da vidim. A to je tako gusto za ispod. Dobro, a nije, to ispod negdje staviš. Da, pazi. Ne mre to biti, to ti treba 3 paketa. Da, 3 paketa kose. Now we talking. To, gle ovo. Ovako bi si htjela jednu frizuru. Gle ovo. Ajme! To je to? Daj reci, kaj veliš? Fali ti samo neki ruž. Ruž, jel da je dobro? To je to si ti. Mislim, to ja, To si mislim ti. meni. Neka nova ti. Ha? Nije dobro. Je. Mislim, pati da ga ne. Znači imamo frizuru za večeras. Ajme, kako je dobra. Ja kupujem ovo. Ljudi, ja ovo kupujem. Daj reci. Ha? Odlično je. Ha?